Jangan bangun. Baring je tak apa. Bau dia patah ya bang. Dah telefon ambulan belum? Call ambulan lu. Tak belakang, beg dia tak belakang. Tak apa, baring lu bang, baring lu. Tol Batu 9. Jangan bangun, takut kaki kena ni. Kaki kena tak apa, stay lu. Baring lu bang, tak apa. Tak apa, relax, tenang. Baring dulu, tak apa. Tunggu ambulan datang. Tengah patah. Tengok belakang weh, tengok belakang. Siap. Jangan bangun bang. Jangan bangun. Baring je tak apa. Baring je tak apa. Tunggu ambulan. Tunggu ambulan lu bang. Relax. Geng, rider anti cancel hari ni cancel order. Aku betul-betul takut geng. Tangan semua takut geng. Hati-hati, tolong hati-hati kalau korang bawa motor geng. Apapun aku doakan yang terlibat tadi tu diberikan kemudahan, diselamatkan. Semoga dipermudahkan urusan lah. Aduh, teruk geng, teruk. Hati-hati bawa motor geng, hati-hati, tolong hati-hati geng.